dalam ulah waka hah ngompol istiqomah dalam ibadah agar engkau mendapat berkah. Awas jangan banyak gibah, amalanmu bisa musnah. Tuh dua istiqomah ibadah agar engkau berkat mah inget wae berkat awas jangan naon atuh teruskeun mah bar naon bar teh babari poho can bubar terus poho istiqomah dalam agar awas jangan ece enjel bisa dicarekan bapak momen dang udah anggar ke si awalan deh ya Allahu